بنا به تاکید سازمان ملل متحد تقریبا 30% زمین‌های کشاورزی تاجیکستان در حالت بد قرار دارند و 95% زمین‌ها به خطر تنزل دچار هستند. بیایید من به شما کمک کنم. آب را گشوده ایستادید؟ ها، نوبت آبیاری از آن من است. امروز؟ ها، امروز نوبت من است. مرا بر وقت‌تر فریاد نکردید. مهینبانو در ساحه کشاورزی 50 سال این جانب فعالیت می‌کند و در این ساحه میرابی تجربه‌دار به حساب می‌رود. مهینبانو میگوید برای آبیاری مجبور است آب زهبور را توسط نساس استفاده برد که این خراجات زیادی سوزشواری را طلب می‌کند. کدام روز من با 700 سومونی 3 شبانه روز آبیاری کردم. در زهبور آب کم می شود. آب رو سخت کرده پر می کنم، می کشم. خیلی از آب کشیدم. گریه کردم. برای چی؟ زمین رو پرتافته روم، گویم راستی گپ زمین رو نغز می بینم. مهنت رو دوست می دارم. چیدن پخته رو نغز می بینم. حالا در صحرا کار کردن رو دوست می دارم. به صحرا نآمده نمی توانم. از بیابی می خواهی پرتافته روی. روزگارمون با همین است. چگونه پرتافته روم؟ دهقانان برای حل مشکلات تقسیم آب را با نوبت و اهلانه به راه ماندند، اما به گفته مهینبانو این راه تنها یک چاره موقتی است. روی خط رو گیریدان. من آبیاری کرده شدم. اکنون نوبت رو ویدالله گیرد. ویدالله نوبت از آن تو است؟ از آن من است. نوبت از آن ویدالله بوده است. ویدالله نوبت رو گیرد. بعد تو میگیری جمعبای؟ تاجیکستان یک کشوری اگراری به حساب می رود و ساحه کشاورزی در اقتصاد آن نقشی مهم می بازد. زیاده از نصف اهالی قابل مهنت در همین ساحه فعالیت می کنند. دهقانان به پرورش زراعت‌های گوناگون از جمله پخته، گندم، شالی، جواری مکه، اینچنین سبزیجات و میوه‌جات مشغولند. کلان‌های کلخا زیر سادیان آبا وقتش بیافته داستادیان نباشد این پخت‌های اکتر نمی‌شود. این گرمی هوا. مراجان آخونوف بیش از 40 سال است که به دهقانی مشغول میباشد. او در 10 گکتار زمین پخته، غله‌دانه و خوراک چاروا کشت میکند. به گفته مراجان سالهای اخیر حالت آبیاری تا اندازه بهتر شده است، اما با گرم شدن هوا شرایط کشاورزی دشوارتر میگردد. پخته دیرتر آب میگیرد و نرخ نوری ها روز به روز بالا میرود. علاوه بر این امسال کشت پخته تقریبا 20 روز دیرتر انجام یافت. تا 270 سامانه 3 لیتر یک لین گشت. انا بعد پخته ارزان شده بود افتاد. پخته 7 سوم، 7.5 سوم. یک تا آبی گازدارتان 10 سامان. 1 لیتر. شما پخته اماهی فیورال مهنت میکنید. سنی کیلوش 7.5 سوم 7 سوم ده. در گزارش نوی سازمان ملل متحد ذکر شده است که آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان زیر تاثیر جدی تغییرات اقلیم قرار دارد. آبشوی پریخ‌ها و کاهش برف موسمی خطری دراز مدت به امنیت آبی منطقه ایجاد می‌کند. این تغییرات پیش از همه به ساحه کشاورزی تاثیر منفی می‌رساند، زیرا دهقانان در شرایط خشکسالی حاصل نااستوار می‌گیرند و درآمدشان کاهش می‌یابد. این زمین ها شور زدند. بنا به گفته متخصصان سبب اصلی بنابر بلند شدن سطح آبهای زیر زمینی است. دهقانان باشند برای نگاه داشتن حاصل های خود راه های گوناگون را جستجو میکنند. رستم جان قادرов ساکن دهه توقعی کانی بادام زیاده از 20 گکتار زمین نو را به گردش کشاورزی درآورده است. در سه طرف زمین او زهبور موجود است. رستم جان کارهای خود را از تازه‌کنی زهبورها آغاز نموده نساس آبی را نیز نصب کرده است، ولی به گفته او مبارزه با مشکل‌های طبیعت و چالش‌های نو به تنهایی امکان ناپذیر است. عصب هم زانه توخی بودن ما و حشرات بسیار اینجا. هم حشرات بیام یک حسرف دولت یک یاردم کنم بود میشد نقض میشد برای کافتن زهبور پس کردن آب زیر زمینی که من سال گذشته بیده کردم 5 گکتار 3 گکتارش هم نقض 2 گکتارش عصبی شور بودن حاصل نقض کنان نتونستم.
مجبور امسال با از دیگه ویران کرده از نم میکارم. рустамҷон имсол ният дошт тӯй барпо кунад, аммо пешгӯии ҳосили шолӣ ки дар 7 гектари замини ӯ киш шудааст умедбахш нест. ба гуфтаи ӯ бар асари тағйирёбии иқлим танҳо 40% шолӣ хуб нашъу намо ёфтааст. бо он ки хароҷот зиёд шудааст дигар имкони захира кардан ё анҷом додани корҳои мелиоративӣ боқӣ намондааст. аз сабаби ҳамин налогу пули обу бо свету аҳон ҳамаша гирим агар хай худоро шукр ишкам сер чим серу зоидки накарсудааст. запас нест. агар запас мешуд ҳамон оиди беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминам корбаст кардан мумкин. аз сабаби ҳамон фоида дастба набудан ба корҳои мелиоративӣ гузарондан ба натонистодиам. гарчанде тоҷикистон беш аз 60% захираҳои обии осиёи марказиро таъмин мекунад, худи кишвар бо норасоии об рӯбарӯ аст. каналҳои фарсуда, талафи зиёди об ва идоракунии номуназзам вазъро боз ҳам душвортар кардааст. дар деҳот ҳазорон хонавода аз камбуди об азият мекашанд ва деҳқонон ҳосили худро аз даст медиҳанд. дар шароити хушксолӣ ҳар қатраи об арзиш дорад. бархе аз хоҷагиҳо ба обёрии қатрагӣ мегузаранд то обро сарфа ва ҳосилро нигоҳ доранд. вале дар бархе минтақаҳо замин ба қавле хаста шудааст. ба гуфтаи коршиносон бинобар истифодаи зиёд ва обёрии нодуруст он қобилияти ҳосилхезии худро гум мекунад. агроном алишер абдуллоев зиёда аз 15 сол аст ки ба деҳқонон омӯзиш ва машварат медиҳад. ба гуфтаи ӯ имрӯз деҳқонон аз кишоварзӣ даромади хуб интизоранд, аммо дар бораи оқибатҳои фаъолияти нодурусти инсон ба табиат камтар меандешанд. дар вақти пештараҳо ба 1 гектар ҳисоби миёна 20 тонна нуриҳои органикӣ порӯҳои муҳаллигӣ мегӯянд медароварданд. ҳозир ҳамин корҳои бениҳоят камтар истифода бурдосиянд. заминаваҳо аренду мегиранд. ин қадарам барои сарф кардан шароити муҳайё надоранд. ҳаракат мекунанд ки сарфӣ кам кунанд ва даромади бисёр гирам муфте. аз ҳамон сабаб бисёри замини шароитҳои мо камтар структураи замин заиф шуда истодааст. заҳбурои тоза карда меистетон меамонад. ҳама худи хоҷагиҳо якҷоя шудаа. таҳмина сайфуллоева яке аз ангушшумор заноне аст ки дар соҳаи агрономия фаъолият дорад. ӯ на танҳо дар тоҷикистон балки дар саросари осиёи марказӣ бо деҳқонон ҳамкорӣ мекунад. таҳмина дар саҳро омӯзиш мегузаронад, мушкилиҳои кишоварзонро меомӯзад ва бо такя ба таҷриба, таҳлил ва арзёбӣ тавсияҳои амалӣ пешниҳод мекунад. ба гуфтаи ӯ дар шароити дигаргуншавии иқлим истифодаи оқилонаи об ва баланд бардоштани ҳосилхезии хок барои деҳқонон аҳамияти аввалин дараҷа дорад. он минтақаҳое ки мо кор мекунем деҳқононе ҳастанд ки бо пастшавии ҳосилхезии хок, бо шусташавии қабати ҳосилхези хок, бо эрозии обӣ, эрозии шамолӣ дучор мешаванд ва яке аз муаммои асосие ки деҳқонон бо ин проблемаи пастшавии ҳосилхезии хок дучор мешаванд, ин проблемаи риоя накардани технологии обёрӣ, риоя накардани қоидаҳои киштгардон мебошад ки ба ин муаммоҳо оварда мерасонад. таҳмина дар созмони агромашваратии ғайритиҷоратии сароб фаъолият мебарад ки дар он 300 агроном кор мекунад. бо вуҷуди ин онҳо танҳо ба 15% деҳқонони кишвар машварат медиҳанд. ӯ мегӯяд бо гармшавии иқлим ва боло рафтани ҳарорати миёна дар давоми 10-15 соли охир навъҳои кӯҳнаи зироат тобоварии худро аз даст доданд. аз ин рӯ омӯзиши деҳқонон, истифодаи навъҳои тобовар ва риояи усулҳои дурусти кишт барои ҳифзи ҳосил муҳим аст. хок ҳам ин организми зинда аст ва хок ҳам имконияти худбарқароршавӣ дорад агар ки мо аз он сӯи истеъмол накунем.
инчунин барои шуста нашудани ҳосилхезии хок ин дуруст ба роҳ мондани обёрӣ аз ҳисоби шамол ин чинондани дарахтҳои махсус истифода бари нуриҳои органикӣ ва дар охир нуриҳои минералӣ. ин ягон грамм бӯй надорад. мисли ҳамто як борон вақти боридани борон як бӯи форами хок мебарад ку айнан ана мехеле мешавад. ин як хоки сиёҳ аст. мана як кирмои коргарди мо. рамшед маюсуфов мутахассиси нуриҳои органикӣ яке аз роҳҳои сарфаи об ва баланд бардоштани ҳосилнокии хокро дар истеҳсоли биогумус мебинад. ӯ бо истифода аз кирмҳои сурхи калифорниягӣ ва партовҳои органикӣ нурие истеҳсол мекунад ки заминро ҳосилхез нигоҳ медорад ва обро сарфа мекунад. рамшед бовар дорад ки биогумус метавонад намиро нигоҳ дорад ва ҳолати хокро беҳтар созад. асоси замин ана ҳамин биогумус аст. ана ҳамин биогумус ки заминро пурра таъмин кунем таркибшанда гумус, фулвоксилатҳо, микроорганизмҳои биологӣ, бактерияи фоидовар, калий, магний, фосфор, азот, рӯҳ, оҳан ҳама чӣ ҳаст. иловатан бар ин барои сарфа намудани об бениҳоят мусоидат мекунад. яъне обро сарфа намудан, яъне 1 килограмм биогумус дар худ 2 килограмм намиро нигоҳ медорад. тоҷикистон аз соли 1997 узви конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба мубориза бо биёбоншавӣ ва хушксолӣ мебошад ва талош дорад дар шароити тағйирёбии иқлим технологияҳои сарфакоронаи истифодаи захираҳоро ҷорӣ намояд. ин иқдомҳо на танҳо барои ҳифзи об ва ҳосилхезии замин балки барои таъмини амнияти озуқавории кишвар дар оянда низ аҳамияти калон доранд. ба эҳтимоли зиёд хок метавонад барқарор шавад, вале агар мо ба он кӯмак расонем. мо дониш, таҷриба, технология дорем, вале суоли матраҳ ин аст ки оё мо имрӯз шурӯъ карда метавонем, чун фардо дигар дер хоҳад шуд.